godinama. Karakteristično je za njega da je kao novinar, i to je dobro da naglasimo, bio od početka snažno identifikovan sa državnom i nacionalnom idejom jugoslovenstva. Znači, Crnjanski je kao i Andrić bio jugoslovenski orijentisan, samo je on to i manifestovao svojim tekstovima. Čitav niz ima njegovih programskih tekstova protiv mađarske revanšističke politike u ranim 20. godinama, to je vrlo značajno. Znači, on se na neki način tu vezuje za državnu ideju. Onda je s druge strane bio monarhista, to je takođe bitno bilo, po svom uverenju, i to je nešto što mu je omogućavalo dosta dobar prijem u krugovima koji su odlučivali. Takođe, Crnjanski spada među malo pisaca u nas koji su imali osjećanje za vojsku. To je zanimljivo. Kad čitate njegove tekstove novinske, njega je relativno lako pratiti u političkom smislu, jer ima dosta tekstova političkih i onda vidite profil čoveka, pogotovo u velikom broju tekstova na različitim temama u dugom vremenskom periodu. On je imao osjećanje za vojsku. On je smatrao, i bit će da u tome nije grešio, da država da bi bila koliko toliko nezavisna ili suverena mora da ima vojsku. To obično kod pisaca nije čest slučaj. Pisci obično imaju jedan u sebi tako anarhičan ili slobodarski impuls kojim ne odgovara ova ideja vojne doktrine. Međutim, Crnjanski je snažno razlikovao literaturu od praktične politike i samo je njegov veliki temperament, on je bio izrazito temperamentan, sprečavao da se pažljivo uoče koliko su njegovi racionalni razlozi snažni kada govori o nekim stvarima, zato što ih on samo podiže na jedan stepen izraza koji onda postaje predmet interesovanja umesto sadržaja samih članaka.